How do I open up? Here, hier's ek. Kom maak my vol. Maar Here, ek vat alles wat hier binne is. Sorry julle, het iemand 'n tissue of 'n dingie wat ek kan leen? Enige tissue? Enige iemand wat 'n tissue het? Dankie. Jy hoef my net een te gee. Net een. Wil jy al jou tissues hê nie? O, is dit net een? Okay. Kyk gou hier. Jy moet leegmaak, dat daar niks van jou oorbly nie, tot die laaste ou druppeltjie. Want te veel van ons maak net so halfpad oop. Vergeet die Here so 10%. Imagine you tell your wife the day you get married, honey, I have a confession to make. I'm a really egocentric guy. I'm a narcissist by nature. You will have 10% of my love, my life, and my finances. Will you still marry me? But yet, we as church teach, you can only need to give 10%. Let that sink in. Under religion, 10% is good enough. Under relationship, sorry, doesn't work. Who of you that's sitting here, married people, raise your hands. Basil, jy gee mos net 10% 'n week aan jou verhouding met Vicky. Bobby, soos Andrei tevrede met 10%. Jy sit net die gevriesde goed daar langs die stoof neer, dan sê jy die res moet hy doen, hy moet die kos voorberei. That's the 10% I'm putting in here. Tannie, jy nou maar nie idees kry met hom Francis nou nie. You need to empty, you need to completely empty so that he can fill you up. God is not interested in sharing with you. He wants your heart, he wants your everything. He wants you to open up to empty so that he can fill you completely. Lekker ryk hierdie tissueetjie nou hoor. Kan hom terugkry as jy hom wil hê. Blaai saam met my in die kosbare woord van Koning Jesus. Na Romeine hoofstuk 8. Ons gaan nou lees vanaf, ekskuus julle. Ons gaan lees so van vers 18 af. Die tema van my boodskap vanoggend. Jesus se reëls bring vryheid. Jesus se reëls bring vryheid. Die wêreld se reëls bring nie vryheid nie. Die wêreld se reëls bring gebondenheid. As jy nie so maak nie, dan fire ek jou. As jy nie dit so doen nie, dan betaal ons jou nie. As jy nie hierdie ding presies so afhandel nie, boete of wat noem julle dit in die boubedryf, Jaco? PCR. Wat sê die woord? Non-compliance. Elke kontrakkie het 'n dingetjie by. Nee, Pieter, as jy mos die anti-nuptial kontrak opstel, dan is daar 'n goeie guideline. But that guideline can be disputed if you play with words. Sien, God het nie Jesus aan 'n kruis gegee sodat ons reëls moet doen nie. God het homself aan 'n kruishout laat vasnaal omdat hy verhouding met ons begeer. There's a massive difference. The one is a set of rules, and if you do this, it'll work. The other one is a guideline of what to do. Imagine this.
When Jesus was born in the flesh, Jesus never did anything for himself. Because he always loved people more than he loved himself. Imagine, ek sê vanoggend vir jou, jy het net hierdie reël nodig. Net hierdie reël. Dis al reël wat ek vir jou gaan gee vir die res van jou lewe. Is jy met die mense om jou liewer as jouself. Gaan en leef op aarde. One rule. I wonder how many of us will be successful then. Because you have to be selfish to be successful sometimes. You have to be wanting to be on top, number one. You cannot settle for number 2 and 3 and 4. If you want to be the best, you got to do what it needs to be the best. You need to knock out that appointment if it's the biggest last fight to get the title. Jy kan nie daar staan met jou. Imagine Muhammad Ali staan, val op sy knieë neer en hy begin bid daar in die kruit met sy handskoene in die lug. Here help my net hierdie ou plat slaan. No, he trained well. He got into that fight and he knocked out those guys, George Foreman. Onthou julle die fights wat ou Muhammad Ali gefight het? You need to want to be the best. You cannot love somebody more than yourself if you want to be the best. You cannot. Because at some stage, you will have to decide whether you're going to allow that person to be better than you or you're going to stand up and take what's yours. Weet jy hoe baie hoor ek het in berading? Pastoor, ek het nou genoeg gehad hiervan. Van nou af gaan ek doen wat my gelukkig maak. Wat my gelukkig maak. Te lank het my man en my kinders en my familie op my getrap, nou gaan ek besluite neem wat vir my is. En dan sit ek daar met so groot grin, smile gesig. Nee. You want to be a Christian? You want to walk this godly walk that Jesus did? Stop your foolish thinking then. Want hierdie ouertjie wat sê, it's about me. I'm going to do it my way now. Will be full to the top and there will be no place for the Holy Spirit to work in you. And if you're just going to give him 10%, well, God's not interested in 10% because he wants a love relationship. 'n Vrou wat vanoggend hier sit en met 'n man getrou het wat vir haar gesê het, hy gaan haar net 10% lief hê, is 'n brawe vrou. Of 'n stupid vrou. Ekskuus vir my mooi Engelse Afrikaanse uitdrukking. I will never settle for 10% love in a relationship. I will never settle for 10% input in a relationship. I will never settle for 10% of your time in a relationship. That's not a meaningful relationship. That's called a business transaction. Pastoor, ek het getrou vir die geld, liefde was opsioneel. My ma het altyd gesê, mens kan werk aan liefde, maar jy moet baie harder werk vir geld. So is baie makliker om geld te hê en dan werk jy net vir liefde. I think that's quite clever. Marry the rich guy and work for love. That's like a 10% deal. It's like a, let's make it work, and as long as you keep me happy, I'll keep you happy. Baie van ons sit net in ons verhoudings in, wat ons uit dit uitkry. So as jy my nie groet nie, dan groet ek jou nie. As jy nie vir my ietsie gee nie, dan gee ek vir jou niks nie. As jy nie tyd by my kom spandeer nie, hoekom moet ek vir jou kuier? As jy my nooit bel nie, hoekom moet ek jou bel? As jy nooit vir my bid nie, hoekom moet ek vir jou bid? Is that the godly way? Is that what Jesus taught? Okay, julle ouens, vandag het ek alles net vir julle gedoen. Tomorrow is me day. I'm going to go fishing. I'm going to the spa. Tomorrow is me day. I'm going to take a very long bath and answer no phone calls. Baie ouens dink mos pastore se lewens is so. Hy werk net Sondag.
Imagine you only give in a relationship on a Sunday. Imagine you eat once a week on a Sunday. Ons gaan almal kleiner klere dra. You don't even have to go to the gym. Vanoggend kom die woord van die Here en hy sê in Romeine hoofstuk 8 vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat ons geopenbaar sal word nie. Ekskuus, ek moet net hier gou eers bid. Vader, Jesus en Heilige Gees, U woord is die waarheid. Ek bid vanoggend vir 'n Damaskus oomblik in mense se lewens. 'n Goddelike openbaring van U kosbare heerlikheid. Verbo paradigma, verbo perspektief, verbo denke, verbo raamwerke, verbo verwagting, verbo wat geleer is en geleer was. I pray for a godly, supernatural, extraordinary spirit revelation of who you are and who you want to be in each and every believer. Here, ek neem vanoggend gedagtes gevange wat beperk word deur hoe ons dink U ons liefhet en hoe U ons werklik liefhet. Hoe ons U beleef en hoe ons U werklik behoort te beleef deur die Gees. Because your presence in your spirit is imminent. It's dynamic. Dit transcendeer alle vlakke van menswees. En laat dit dan nou so wees. Laat U woord vanoggend 'n hamer wees wat die rotse en mure wat ons gebou het deur seerkry, deur teleurstelling, deur verwerping, deur bitterheid, deur afguns, deur jaloesie afbreek vanmôre in Jesus kosbare naam. En dat die godsdiensgees van reëls en beperkings en verwagtinge vernietig word deur U goddelike bonatuurlike onselfsugtige liefde. Laat hierdie liefde vanmôre inspoel, Here, in elke hartskamer, in elke deur wat in die pad staan oopbreek en in elke area van mense se lewens vanmôre goddelike vryheid bring. Not by human words, but by your spirit. And may you be glorified and exalted and worshipped, for your word is truth and you are the truth. And let this word become our identity this morning. In Jesus' name, amen. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat ons geopenbaar sal word nie. Jesus kom in Matteus 8 vers 20 en hy sê, die jakkals het gate, die voëls het neste, maar die seun van die mens het nie 'n plek om sy kop neer te lê nie. Hoe baie hoor ek Christene hierdie woorde sê, pastoor, dit gaan goed, ons het darm 'n blyplek. Ons het 'n huisie waar ons kan bly. Jesus se belydenis is, ek het nie huis nie. Die voeltjies het neste, die jakkals het gate, maar ek, die seun van die mens, het nie 'n plek om my kop neer te lê nie. Hoe baie hoor ek by mense dat hulle sê, Pastoor, ons het darm nog nooit eendag honger gely nie. Wat as jy eendag honger gely het? Dan het jy geloofskade gely. Nee, die Here sal nie. Paulus skryf in Filippense 4 vers 11 tot 13 is deel van my skriflesing, moet nie so toe gaan nie, wag. Ek ken dit, hoe dit voel om honger te ly. Ek weet hoe dit voel om baie te hê en ek weet hoe dit voel om niks te hê nie. Ek weet hoe dit voel om te ly. Ek weet hoe dit voel om in die bos of buite te slaap tussen die roofdiere. Ek dink ons het dit te maklik in die tyd waarin ons leef. Die oomblik wat ons finansies of ons omstandighede net bietjie bedreig word, dan moet die Here ingryp en help. En dan bid ons dat die Here moet die kar gee, die job gee, die salarisverhoging gee, God must just do it. Maar hierdie getuienis van Jesus is teenstrydig. Die getuienis van Paulus is teenstrydig. Wat as daar eendag kom, wat daar nie 'n dak oor jou kop is, of wat daar nie 'n bord kos is nie?
het God ons dan gelos? Het God ons teleurgestel? Jy sien geloof, en ons gaan dit nou speel aan die einde voor die dans, het ek vir julle 'n videoetjie gestuur in die media, en geloof is 'n snaakse ding. Geloof wil glo in iets wat kan help. Laat my dink aan hierdie ou wat sê, halleluja, prys die Here, ek gaan vandag bank toe om 'n lening uit te neem, halleluja, al my skuld gaan klaar betaal wees. Ek gaan bank toe om 'n lening te kry, om my skuld te betaal. Halleluja, ek gaan nou skuldvry wees. It's kind of what we do with the gospel. I call that insanity. Because you're going to owe the bank. You see, with Christ Jesus, you owe nothing. You don't owe nothing. You don't have to act better. You don't have to be better. You don't have to stop swearing first before you become acceptable. Ons het al hierdie reeltjies gemaak van hoe goeie mense lyk en hoe slegte mense lyk. Let me ask you this. Wie loop met 'n kers in die dag rond? But I think the church is like that, more or less. Sunday morning we come with our little lights and we switch them on. Hoe genade, amper kry ek nie my torch nie. Sien julle my liggie? Mooi nee. Does it make any difference to this building when I switch on this light? Jy kan my liggie sien, that's about all. Will it make a difference if this place was pitch dark? So many Christians live their complete Christian life through coming to church on a Sunday. Switching on their little light, and Monday morning when they walk in, daar waar die manne staan en koffie drink voordat hulle die week so goed bespreek, dan is die liggie veronderstel om aan te wees. Nee, ons praat nie politiek in kerk by die werk nie. Switch die liggie af. Where is the light needed? In the light or in the darkness? Where's the darkness? Here or outside? Many Christians only switch on their little light on a Sunday when they're at church. They have no meaningful relationship with Christ the moment they leave the building. The moment the dark hits, so Paulus sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd, so het Paulus swaar gekry om dit te skryf, ek reken dat die lyding, het hy swaar gekry. Maar jy hoor Paulus nooit sê dat sy geloof gekoppel is aan sy goeie dae of aan sy slegte dae nie, hy sê net, hy het lyding. En dit maak dat die lyding die heerlikheid van God so bietjie beperk, maar die heerlikheid van God sal geopenbaar word. Hoe? Doen jouself 'n guns môre. Skryf hier gou neer, gaan Google dit. Gaan Google, vandat Jesus Christus gekruisig is, tot vandag toe, hoeveel mense wreed doodgemaak is vir hulle geloof in Jesus Christus. Daar's mense wat in kokende teer en olie stadig ingesak is en dan weer opgelig word, en ingesak was en opgelig word, en stadig ingesak is en opgelig word, net om die lyding meer te maak, sodat hulle Jesus moes verloon. We have it too easy, church. Nee, ons ry in ons grand karre, ons bly in ons mooi huise, ons verdien ons groot geld, ons trek mooi aan, ons eet lekker, 3 etes op 'n dag, 6 etes op 'n dag verander. Vir van julle is dit kaviaar en kryfies en ek weet nie wat alles nie. Kry mens wit kaviaar, Andrei? Nee, ek vra maar net. Kaviaar is mos daai klein swart para-eiertjies, vis-eiertjies. En dan eet die mense dit, dan sê hulle, what a delicacy. What a delicacy. Humanity has come to a point where they do absurd things
and think they're grand. We put our life on display on Facebook of how good and great things are. Maybe we should put the bad days on Facebook. Maybe we should start a page where you just post something when you're really down. Ek dink na 5 minute gaan jy so morbied nie, jy gaan 'n chill pill of 'n rescue of 'n wat s'n 'n ander pilletjie wat my vrou my gegee het, 'n stressimpie. Ek sit partykeer in berading. En julle wat in die bediening is sal weet, julle wat met mense werk, wat bid vir mense, wat mense na die Here toe lei. Dat die stories wat ek hoor so negatief is, ek wil weghardloop. My ore kan nie die pyn van waardeur hierdie persoon wat voor my sit gaan hanteer nie. It's too much. En julle kan sien, ek's 'n klein en fyn ouetjie. Lig geraak. Baie sensitief. As die wind net bietjie sterk waai, dan krap dit my haarstyeltjie om. Dat wanneer ek hoor wat ek hoor, ek wil neerval en sê, Here asseblief, help hierdie persoon net. Help hom. And all I know is we are just looking for solutions. But what if we are the one in that pit where you get lowered in that heating oil up and down, and now you got to choose. Are you going to turn against Jesus, or are you going to still confess him? Man, oh man. Woman, oh woman. We have it too easy. Ons het hierdie prosperity teologie wat sê alles moet goed gaan. Jou bank moet vol geld wees, jy moet gesond wees, jy moet die mooiste kar hê, jy moet die beste werk hê. Then you are a true Christian because you are blessed. I don't call that blessed. Satan will throw anything at you to make sure that you are happy and you think you are walking the walk that you should walk. He will throw anything at you. Wys my een skrif in die Bybel waar Jesus sê, en julle moet skatryk wees om vir die wêreld te wys ek's met julle. Nee, ons gryp daai versie wat sê, Jesus Christus is ons rykdom, so as ons rykdom het, dan we're on the way. Where does it say that in the Bible, dat as dit met jou goed gaan, dan weet jy die Here is goed vir jou? Dis God se genade dat ek en jy 'n huisie het om in te slaap. Dis God se genade dat ons 'n werk het. Dis God se genade dat ons 'n bord kos het. Dis God se genade dat ons klere het. Dis God se genade dat ons so 'n pragtige gebou het. It's all grace. No. I stand on those promises, pastor. Wat jy glo, so sal dit met jou wees. So die ou wat in die warm teer ingesak het, het hy geglo en gehoop daarvoor. Dink julle ooit Daniël sou in die Bybel geskryf gestaan het as die leeu's hom opgevreet het? Jy vertel hierdie pragtige storie in die kleuterskool en jy vertel van die leeu's wat daar sit met hulle monde en toe bid Daniël en hy sê, Here asseblief, help my, beskerm my, en toe laat sak die leeu's hulle kop en hulle sê dankie vir die maaltyd en hulle begin Daniël opvreet. Imagine Sadrag, Mesach en Abednego, toe hulle in die vuuroond ingegooi word wat saam met die wagte verbrand het. No, the story is, they stood out. Why? Because they were in Christ. They were not worried whether they were going to get eaten. They were not worried whether they were going to get burned. Hulle het vir die koning gesê, gooi ons in, en as ons daar verbrand is dit okay. Maar die God waarin ek glo, hy is by my. I know it will be okay. If I burn, I'm with him immediately. John G. Lake vertel 'n storie. Hierdie man het sy vrou aan die dood afgestaan. Sy kinders het siek geword. Gestuur van Amerika om hierdie kerk, die AGS, te kom plant in 1906. Jou vrou sterf, jy's op 'n mission waar die Here jou stuur en jou vrou sterf. Do you give up on the mission? John G. Lake is op 'n skip wat amper sink. Die golwe is groot, hulle vertel van hom en nog 'n ander man wat dieselfde getuienis het. Die storm woed, die skip kry krake en breuke in die hout. Hulle sê, John, are you not worried? This ship goes down. I say, no, I'm not worried. If this ship goes down, I go up. You see, your circumstances is not supposed to dictate who you are in Christ. It will be tested to reveal what's on the inside. Paulus sê, hierdie leiding het ek. Hoor gou vers 19. Want die skepping, sê gou saam met my, want die skepping, ons draai weer, want die skepping wag
Vir wat? Om kinders van die Here te sien wat mou en klaar, moup en dit kan beter gaan en petrol gaan nou weer op R2.28 hoor ek en vleis het so duur geword en is that our testimony? Our testimony should not be based on what we have. That's all grace. Our testimony should be based on who is in us. When I open my mouth, I should be declaring His glory. That's it, period. Einde van die storie. Party ons getuienisse is 'n halfuur lank waar hulle 45 keer die probleem beskryf. Partykeer met mooi mediese terme ook. Dis soos wanneer jy vir iemand sê, jy het 'n akute gastro-intestinale disfunksie. Beteken jou maag werk. We color it with so many nice words just to polish it up so it sounds a little bit better. Our testimony should be based on who's in me, not my circumstances, not the lions, not the sickness, not the pain, not the circumstantial, this and that and the problem. And mense, you are there where you are because God placed you there to be light. And you are not there to be comfortable. You are not there so that things will go better. You are there to be light, period. You are called to be light in a dark world. If the popo hits the fan, that's okay. Die verhouding wat ek met Jesus het, is nie 'n quick fix verhouding nie. Die verhouding wat ek met Jesus het, is nie gebaseer op partydae gaan dit goed, partydae gaan dit beter, my getuienis is as dit goed gaan, gaan dit goed, as dit sleg gaan, dan try ek maar die beste daarvan maak. It's always His grace. I am blessed regardless. Weet jy wat doen ons as Christene? Pastoor, daar moet fout wees. Gister het hulle die kar gestamp, vandag het die kat in die tuimeldroër beland, ons weet nou nog nie hoe nie, en daarna het die pyp gebars. Daar moet fout wees. Bid vir my pastoor, dat die duiwel my net uitlos. Maybe it's God that's busy with you. Maybe the burst pipe is part of God's plan, so that you will understand things doesn't always go the way you plan. We think things are great when they work out the way we plan them. But when things work out the way I planned them, did you plan for a miracle in there? Nee, pastoor, want alles gaan mos mooi uitwerk. En as alles mos nou mooi uitwerk, het ek nou nie 'n miracle nodig nie. Pastoor, die duiwel het daai wiel van ons kar laat bars toe ons gery het. Wie rig jou voetstappe? Wie is in beheer van jou lewe? Jy sien, die duiwel het hierdie, en ek hou nie baie daarvan om oor die duiwel te praat nie, julle weet. Die skepping wag met reikhalsende verlange na wat? Die openbaarmaking van die kinders van God. Hoe lyk die kinders van God? Hoe lyk die kinders van God? Wat is hulle getuienis? Dat dit altyd goed gaan? Dat alles uitwerk? Want die skepping wag met reikhalsende verlange. Met alle respek. Ek sê ek hou nie daarvan om met die duiwel te praat nie. Die duiwel is baie happy as mense op 'n Sondagoggend net in die kerk is. Want dis waar hulle wil hou. Want dan kom hulle nie by die wêreld uit nie. Hy's heel tevrede as die kerkgebouetjies vol is en Sondag Christene hulle Sondagbelydenis van Jesus wat op Sondag hulle koning is doen, sodat hulle Maandag terug kan gaan in die hel op aarde plek en pastoor bid net vir my dat die Here my baas wegvat of regruk of met 'n plank slaan. Bid net so. Why will I pray with you such a selfish prayer? Jakobus 4 sê dit, julle ontvang nie, want julle bid om wat te doen? In julle selfsugtige eie selfbegeertes antwoorde te kry. Here, hier's die probleem, fix hom.
Well, maybe the problem is there to help you to realize that you're not okay. My vrou sit iewers hierdie week by 'n chiropractor, chiropraktisyn. En hy vra vir haar, waar het jy pyn? En sy sê, sy het hier pyn, sy het daar pyn. Hy sê, nee, waar het jy pyn? Sy sê hier en hier, en sy vertel hom, hy sê, nee, die pyn is in jou brein. Jou brein sê vir jou liggaam, waar hy pyn? Jou brein. Nou vra sy vir my man, is ek mal? Want my arm pyn, nie my brein nie. Maybe we just need a little different angle, that if our minds are not open to what Jesus wants to do, we are limited and He cannot do what He wants to do because we want to fit Him into the solution we've already planned for. God is not interested in fitting into your solution. Trust me. Young people, you that are young here, that's here this morning, pursue God with your whole heart. Whenever you do something, ask Him first. Does this honor you? Whenever you make a decision, ask Him first. Moenie na die boyfriend se mooi spiertjies kyk en sy tattoos en die kar wat hy ry nie, because that will make you blind. That will show you Satan's plan. Ask Him, what is in this for me, Father? And will you be glorified in the decisions I make? Nee, van ons sê, Here, ek het hierdie ou gekies, help hom dat hy kan sien ek het hom gekies. Here, help hom. Pastoor, bid vir hom, dat sy oë kan oopgaan, dat hy kan sien wat staan hier voor hom. Ons bid mos so. Pastoor, ek het 'n nuwe kar nodig. Maar ek kan nou nie besluit moet ek die R500,000 of die R750,000 een koop nie. Imagine ek sê vir jou, man, ek sê jou wat, koop die kar vir my en dan loop jy net met jou voete so 'n paar maande werk toe en terug. Of bring jy geld en dan gee dit vir die Here. Nee, pastoor, ek soek 'n ander kerk. Nou, Joel Oosteen, hier kom ek. Where did we read in the word that the world is waiting for people that are successful? The world is waiting met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van almal met wie dit net goed gaan. Dat die openbaring van God se kinders net te doen het met blessing. There will be no bigger blessing than the Holy Spirit for the planet Earth. Kan ek 'n amen kry? There will be no bigger revival than Christ in us. Kan ek 'n amen kry? Hou op bid vir revivals. Bid vir revelation van wie Jesus in jou is. Hou op bid dat die Here jou omstandighede moet verander. Bid dat God jou oop, leë hart vat en jou vul. Ek word minder, hy word meer, Johannes 3 vers 30. Want die skepping is aan die nietigheid vers 20 onderworpe, nie gewilliglik nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. Satan has got one desire this morning. And he fears that the most. His desire is that you'll walk in your own strength. And he fears the most that you will see who you are in Christ and who Christ is in you. There's no bigger fear the enemy holds. The moment Jesus is revealed in you and your identity is in Him, he is troubled. He needs to take you out of that and build an identity around what you have achieved. Imagine, ek kom by 'n dokter en ek sien daar teen die muur staan qualified mechanic. Rooi seeltang en hoë stroom elektrisiteit. Plumbing expert. Ready to work on your brain. You see, it's so easy.
It's so easy for the enemy to make the church powerless. Just take them to a place where they think they are okay. Alles loop mooi, altyd reg. Dankie, Jakob. God did not come for us to be okay. God never came for us to better ourselves. Jesus did not die on the cross to teach us how to stand in our own strength. The plan was never for us to realize that we have the capacity to be okay on our own. It was always to realize that we are lost without Him. It was always to realize that we are nothing without Him. It was always to realize that doesn't the circumstances, He is in it with me. Want die skepping is aan nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. Vers 21, en U hoop dat ook die skepping vrygemaak sal word van slawerny, van die verganklikheid tot vryheid, van heerlikheid tot die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het. Ons sig ook in onsself in afwagting tot aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van hierdie liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy nog? Maar as ons hoop in wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Want ons is gered in hoop. Die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want die hoop wat sien, waarom hoop hy nog? Maar as ons hoop op wat ons nie kan sien nie, dan weet ons, daarop wag ons met volharding. Vers 26. Net so kom die Gees ons swakhede te hulp. Dankie Jesus. There's the answer, church. Wie kom ons swakhede te hulp? Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Have you felt like that before? Jy weet nie meer hoe jy moet bid nie, jy weet nie meer hoe jy die situasie moet aanspreek nie, jy weet nie meer wat jy moet sê nie. Die een nou sê, smeek, vas, die ander nou sê nee, declare, die een nou sê nee, jy moet harder bid en vas, die ander nou sê nee, jy moet nie meer vra nie, jy moet net sê. Jy sê, jy vra, jy dank, jy smeek, jy vas, situation stays the same. Jesus in Getsemane, sy lyding is reël. Jesus in Getsemane, sy trane wat vloei vir die mensdom en vir die sonde wat hy gaan voorbetaal wat die mens gedoen het, nie hy nie, is reël. But he can only do it because he doesn't love him more than he loves us. He loves us more than he loves himself. You want to know what the secret to a wonderful Christian relationship with God is? You start living from the basis that you love other people more than you love yourself. That's where the power of the gospel is. That's where the Spirit comes and helps us. Want ons weet nie reg wat om te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. There's this unction that comes out when you pray like that. En hy wat die harte deursoek, weet, dis vers 27, die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil vir die Heiliges intree. Imagine the Holy Spirit this morning praying through you, Father, not my will, but your will. Not now here, but tomorrow at work. Your will. Your will. What does that will mean? It means I just need to follow where you go. I need to trust you with my life. I need to trust you with whatever you desire for me. I will be okay, Father. I know you are with me. Hy wat die harte deursoek. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, vers 28, alles ten goeie meewerk. Maybe that is not the answer that you are looking for.
Miskien voel jy vanmôre, maar die situasie is te erg, dinge verander nie. Here, ek soek 'n oorplasing, ek soek 'n verplasing, ek soek 'n bevordering, ek soek 'n nuwe omstandigheid. Here, ek gaan sommer Suid-Afrika verlaat. Ek gaan daar bly waar daar niks moeilikheid is nie. Hier kom ons Australië. Hier kom ons Ierland. Ek hoor in Ierland ry hulle selfs aan die regte kant van die pad. Nie regterkant nie, die regte kant, soos ons aan die linkerkant. Soos die Engelse ons geleer het. Ek hoor in Ierland kan jy fisies in die aand gaan stap en jy hoor actually nie geweerskote nie, maar voeltjie, vlermuisies en goetjies en parrytjies wat kwak en te kere gaan. Jy hoor dit actually. Hier in Suid-Afrika het ons 'n spesiale plek. Hulle noem dit wat s'hy tuin hier naby Andrei, daai Hassie Park tuin ding. En dan het hulle speakertjies daar wat geluidjies maak van diertjies en krietjies en goetjies, dan voel jy veilig. Party ons het sulke apps. Die reën app. Jy kan hom hard of sag stel, dan reën dit bietjie harder, dan reën dit bietjie sagter en dan slaap jy bietjie beter. Dan hoor jy nie as hulle inbreek nie. Ons het al hierdie allerhande goedjies wat ons na soek, maar wat is sy voorneme? Sy voorneme is, I want you in this broken world so that my kingdom can come through you. I want people to see me, not the solution to their problems, to see me. Alles sal ten goeie meewerk. Vir die wat na sy voorneme wat hy geken het en hom van tevore verordeneer het om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. That's what we are called for. We are called to be equal, reflecting his image. Sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, hulle het hy geroep. En die wat hy geroep het, die het hy geregverdig. En die wat hy regverdig gemaak het, die het hy ook verheerlik. I want you to read that with me this morning. That's where we're going to conclude. Jy is vanoggend geroep en verordeneer om gelyk te wees aan die beeld van Jesus Christus. Jy is geregverdig, nie op grond van jou eie werke nie, maar deur wat hy gedoen het op Golgotha. Jy word deur hom verheerlik vanmôre. Nie deur jou baas, jou omstandighede, Bitcoin, hierdie ding, daai ding nie. Jesus vat sy bruid vanmôre en hy sê, die wêreld wag om my te sien, kerk. The world needs to see me, not a version of me, not a perception of me, not an ideology of me, not a theological, dogmatic image of me. Me in the fullness of my glory. Jou identiteit vanmôre beteken dat Jesus deur jou sigbaar wil word. Maybe we are too comfortable and at a good place where the image and his image cannot be displayed because of our comfort. And if it needs to, that in that discomfort, you will find the solace and the glorification and the holiness of who he is. En dan word hy verheerlik, nie ek nie. Dan word hy verheerlik. Wat is ons grootste begeerte as kerk? Here, laat u wil geskied. Wat is ons grootste begeerte as kerk? Here, soos in die hemel, so hier op aarde. Wat is ons grootste begeerte as kerk? Here, net soos wat u dit wil doen, laat u koninkryk kom. Want aan u behoort die wat? Die koninkryk. And it's yours to implement in us the way you want to. So as jy vanoggend hier uitstap, en die omstandighede is negatief, of nie gunstig nie, of nie goed nie, gaan stap in oorwinning, want hy word in dit ook verheerlik. Moenie vanoggend 'n quick fix en 'n solution soek nie, asseblief nie. Gaan vra vir Vader, wat is hierdie omstandigheid in betekenis in my verhouding met hom, sodat hy daarin verheerlik kan word.
My vroukie, en ek sluit hiermee af, lê in pyn. Dan vat sy haar regterarm waar die pyn is, en steek sy hom so in die lug, en sê sy, hierdie arm sal die Here loof. Hierdie arm sal die Here eer. Hierdie arm sal hom aanbid. Miskien het jy vanmôre pyn, en is vir jou moeilik om jou arms in die lug te sit. Miskien is dit emosionele pyn, miskien is dit verhoudingspyn, miskien is dit finansiepyn, miskien is dit geestelike pyn. Dalk is dit 'n liggaam wat pyn het. Vat jou liggaam vanmôre en stel hom onderworpe aan die Heilige Gees en laat die beeld van Jesus Christus deur jou sigbaar word. Vader, sal U vanoggend hierdie kosbare openbaring van Christus in ons, waaroor ons vanmôre van gesing het, dat dit U identiteit is en nie ons nie. Dat U elke situasie sal gebruik om ons te wys waar U nog nie ons kom vul het nie. Dat hierdie ou gebroke liggaam vanoggend by U voete neergegooi word, en dat die heerlikheid van dit waarvoor die wêreld wag, wat wil hulle sien? Glorie. Nee, Here, die wêreld het U nodig en nodig om U te sien. Die hele skepping wag vir dit. Die hele skepping wag met reikhalsende verlange na hierdie openbaarmaking. My gebed is dat U verheerlik sal word in alle omstandighede van elkeen van ons wat sê Jesus woon in ons. Kom word verheerlik in die mooiste naam ooit, die een wat ons liefhet met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, ons hele gees. Ek wil 'n uitnodiging rig. Jy hoef nie, moenie julle oë oopmaak nie, hou dit toe. Ek gaan nie iemand uitnooi nie. Maar as jy vanoggend nodig het om in jou situasie waarin jy is, hierdie oorwinning te proklameer, dat alles werk ten goeie mee, omdat die Here my liefhet en ek hom liefhet. As jy hierdie proklamasie maak in jou omstandighede, ek praat nie van dit word verander nie, in jou omstandighede, dat jy net jou hand opsteek en sê, Here, kom en word verheerlik in my situasie. Dis wat ek bid. Kom word verheerlik. Dankie. Ek sien hier's baie hande wat opgaan. Dankie. Dankie vir geloof. Dankie dat jy daai stap neem om dit vanoggend vir hom te wys. Die Here sien jou lank nog voordat jy jou hand opgesteek het. So Here, hier kom ons as bruid en as kerk. Father God, Jesus and Holy Spirit, will you in your precious godly way intervene right now while we are praying and by showing of hands our faith in you, Father, that you will be glorified in even the worst, most negative, most darkest moment of the situation that I'm facing, and that your glory will overshadow and shine to such a way that darkness will flee, and the situation, Lord, regardless of whether it changes or not, that victory will be yours and victory will be mine because of what you have achieved on the cross of Calvary. Here, dankie dat die Gees vanmôre nie 'n verslae gees is nie, maar dat U die verslae gees in die gebroke riet en die geknakte hand en arm en been en knie optel vanmôre en sê, staan sterk my seun, staan sterk my dogter, want jy staan in my. Daarom dan is ek tot alles in staat, deur Jesus Christus wat my die krag gee. Here, dankie dat hierdie belydenis vanmôre nie kom vanuit 'n plek waar die oplossing gekom het nie, maar waar die oplossing U is. En U die oorwinning bring in die situasie, ongeag of die situasie verander of nie. Ek bid dat U vanmôre oorwinning bring en getuienisse uit monde uit sal kom van U goedheid, U grootheid by die werk, by omstandighede, by mense wat aangestel is wat nie U dien nie en dit moeilik maak vir hulle wat U liefhet, by gesinne wat deur moeilike finansies gaan, deur liggame wat siek is, deur mense wat in moeilike huweliksomstandighede is, dat die oorwinning begin deur te sê, I will love you more than I love myself. I will do exactly what Jesus did and His identity, and He will be glorified regardless. Nogtans sal ek jubel in die Here. Dankie vir hierdie voorreg om ons bruid vanmôre U te kan vereer en dat die getuienisse wat vanmôre uitkom uit hulle wat sê hier is ek Here, fenominale aanmoediging sal wees vir hulle wat hier sit en wat luister
en wat ingeskakel het. Kom word verheerlik en mag dit wat U in ons doen vanmôre soveel vryheid bring, soveel goddelike oorwinning bring, soveel fenomenale deurbrake bring, dat mense wat vanoggend hier is sal bely en erken, we saw the glory of God in His fullness, and we know He's in control. We trust Him in Jesus' name. Amen. Voordat ons na die dans gaan kyk, wil ek hê julle moet na 'n video kyk. Dit was hierdie week op ons groep gewees, en ek het in my gees ervaar toe ons die eerste lied vanmôre sing, dat ek hierdie wil speel. Dis so 2 minute lank. Are you going to dance on stage? Are you going to be up here? Do we need to move this? Of waar gaan julle hierso? Okay, then I'll move this there. So ek gaan vra dat ons net daai video speel. Hy's 2 minute lank. En dan gaan ons geleentheid gee vir Carol en okay, there we go. And walked across the massive 1,000-foot gorge on a rope 2 inches thick. But he didn't just cross it once. He crossed again and again and again. He crossed blindfolded, on stilts. He even carried a stove, stopped halfway, and cooked an omelet. Nothing seemed impossible for the man. Then came the moment that no one expected. He brought out a small wheelbarrow, turned to the cheering crowd, and said, "Do you believe I can carry someone across in this?" And the crowd erupted, "You can do anything." Then he smiled and asked, "Who wants to get in first?" Silence. They had faith he could do it, but no one trusted him enough to do it with him. Now let's apply this story to our walk with God. We believe God can carry us. We believe He can do anything. But when it's our turn to let go of control, to get in the wheelbarrow, it's not our faith that's tested, it's trust. You see, faith is the starting point of our journey with God. It believes without needing proof. But trust goes a step further. Trust says, because I've experienced His goodness, I will follow wherever He leads. You see, faith gets you in the boat. Trust gets you on the water. Trust is the difference between believing anything is possible and doing the impossible. Proverbs 3 does not say, believe in the Lord with all your heart. It says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. To trust in the Lord with all your heart means there's no backup plan just in case. So ask yourself, where am I cheering God on from the sidelines, but refusing to get in? The moment you stop leading on your own understanding is the moment He starts directing your paths. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless you, Lord. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Come on, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Jesus, I will worship your holy name. Worship your holy name. Glory. Worship your holy name. Amen. Worship His holy name regardless. Mag die liefde van God, ons hemelse Vader, die goddelike genade van ons Here Jesus Christus en die inwoning van Heilige Gees in elke gelowige ons dra in oorwinning tot eer en verheerliking van sy heilige naam. Amen. Here seën julle, mag julle 'n fenominale week hê. Ons sal weer woordpreek vanaand online hê. Andrei, is dit reg so? Dankie Boeta. Dankie vir julle genade dat julle my dit gun. So ons saai uit 5:00, asseblief, moet nou nie rondloop en in die winkels wees 5:00, die teken 5:00 in. Ek kyk, dan sien ek net ou Andrei en 'n paar bekende ou gesiggies daar, so asseblief,
teken saam in, kom sommer by jou huis by mekaar, soos wanneer julle rugby kyk, World Cup, en sign in daar op julle TV, en dan share julle saam die wonderlike voorreg van woordpreek. Mag julle 'n great week hê. Onthou, ons drink koffie, moet asseblief nie weggol nie. Drink 'n lekker koppie koffie. It's on the house. Andrei maak dit gewoonlik baie lekkerder. Ek bedoel, Lida maak dit gewoonlik baie lekkerder. So as julle haar hulp nodig het, dat sy julle help. God bless you. Have an awesome week. Amen.